Nalazimo se u domu Presvete Bogorodice, to jest crkvi Ružici ili hramu koji je posvećen rođenju Presvete Bogomajke. Njena prošlost zaista je veoma drevna i poreklo seže u duboku istoriju, budući da i sami ste pomenuli i tokom razgovora konstatovali umesno, ispravno, da je njen istorijat vezan ne samo za doba svetog despota Stefana Lazarevića, nego postoje određena svedočanstva da je na ovim prostorima postojala i crkva čak i u vreme 11. veka, a onda kasnije i u vreme svetih srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. Postoji svedočanstvo u žitijama svetog arhijepiskopa Danila II. Da su supruge pomenuti svetih srpskih kraljeva pohodile ovaj prostor i celivale čuvenu čudotvornu ikonu Bogorodice. Ovi prostori su uvek prolazili kroz određene izazove i probleme, ali i ratna stradanja i tegobe, pa je tako crkva zapravo iz vremena svetog despota Stefana Lazarevića, koja je bila mitropolitanska crkva ili sedište beogradskih mitropolita, postradala 1521. godine kada su Turci konačno osvojili Beograd. U toj crkvi, koja je bila ne samo sedište mitropolije, nego i svojevrsni bio prostor gde su živeli monasi, čuvane su dragocene relikvije, kao što je čudotvorna ikona Bogorodice, potom mošti svete carice Teofanije i mošti prepodobne Petke Paraskeve Pivacke, čije čestice i delove mošti i danas čuvamo u ovim svetinjama. Međutim, po osvajanju Beograda, hrišćani su odvedeni u roblje u Carigrad ili Konstantinopolj, ponevši svoje svetinje, a crkva je naravno bila postradala, da bi posle završetka viševekovnog ropstva pod Turcima došlo do obnove crkve odmah po predavanju ključeva u ruke srpskog vladara, kao što znamo, 60. godina 19. veka. Ta obnova naravno podrazumevala da se crkva koristi, upotrebljava bogoslužbeno, međutim, početkom Prvog svjetskog rata dolazi ponovo do razaranja, naročito usled borbi intenzivnih prilikom opsedanja grada Beograda od strane jedinica austrougarske vojske, naravno i nemačke vojske. Ovde je poznato predanje da su vojnici koji su branili grad Beograd bili u rovovima ispred crkve i branili su grčevito ne samo zidine grada Beograda, kapiju grada Beograda, nego i ovu svetinju. Međutim, naravno, kada to više nije bilo moguće, grad je bio osvojen, ali je crkva bila razorena usled bombardovanja, usled intenzivnih ratnih dejstava. Kad ste pomenuli ikonostas, treba istaći radi naših uvaženih gledalca da znaju da je to delo Koste Todorovića, a da su same ikone sačinjene od strane sveštenomučenika Rafaila Momčilovića, koji je bio iguman i veoma talentovani slikar, koji se školovao u Evropi i u Rusiji i koji je zapravo ostavio iza sebe niz ikona na ikonostasu, koji dan danas zapravo krase, dakle, i upotpunjuju ovaj vanredni, zaista od značaja, naročiti molitveni prostor. Međutim, još tokom obnove između dva svjetska rata, Nikolaj Krasnov je dao ili zapravo imao zamisao da se ispred same crkve prikažu dve bronzane statue vojničke, jedan vojnik iz vremena vladavine cara Dušana, a drugi vojnik iz perioda Prvog svjetskog rata, koji su tu postavljeni i da i oni na određeni način svedoče o jednom neprekinutom kontinuitetu borbe pravoslavnog srpskog naroda između trajanja i pretrajavanja, ne samo za svoju slobodu, pre svega, nego i da ističu pre svega ljubav prema otadžbini, ljubav prema ne samo sopstvenom narodu, nego i prema drugim narodima i da na taj način insistiraju na činjenici da pitanje ljubavi prema otadžbini i, dakle, samo rodoljublje ne podrazumeva mržnju prema drugim narodima, nego da ukazuju na činjenicu da nema veće ljubavi prema evanđelju od one kada neko položi život svoj za bližnje svoja. To su upravo učinili i vojnici u Prvom svjetskom ratu, ali i vojnici od Kosovskog boja pa na ovamo. I mi u crkvi, naravno, bivajući svesni duboko te činjenice, te ljubavi, zapravo posmatramo i njihovu žrtvu na jedan drugačiji način, u skladu sa Svetosavskim Kosovskim zavetom, i činimo spomen svih tih branilaca i svih tih vojnika koji su zapravo ugradili sebe u život ove zemlje koja nam je od Boga darovana i naravno ovaj naročiti svešteni prostor.